মই অকণ খাবই লাগিব আকৌ আপুনি কেলে খাই দিলে আজি কেলেনো নাখাব আপুনি হেলমেটো নাই পিন্ধা আজি আপুনি হেলমেটো নাই হেলমেট পিন্ধি আছো দেখোন মই বড়দিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই বড়দিনে যাতে আমাৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি মিলা প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ যাতে জগাই তোলে তাৰ কাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गामियाव फैलायबाय बर'दिन ना ओमफ्राय बर'दिन समखाय बेदर लांफैदों आं एसे बेदरा जायै जायफोरा जाया बिसोरनि थाखाय आलदा आरो जाग्राफोरनि थाखायबो आलदा मोननै रोखोमनि दङ मोनसेयाथ' रुगासिनो दङ आं खोन्थागासिनो ओमफ्राय नै जोंना सरखारि दै ना मा न'आव मोनदोंमोन दासिमबो गवा माला जागोनथाय आं बिनि दैखौ लोंनो लुबैनो आसा खालामनानै दङ जल जीवननिखौ खिन्थु दासिमबो गवा आरोखि मोलोङा दासिमबो जाय हक आं नैबेखौसो बुंनो नागिरदों बारा बाथ्रा बुंनो नागिरा दिनै दिनाव लटारि सेरेगा फाउन्डेसन आरो सिजौ फाउन्डेसननि नाजानायाव अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव लटारि खेला होदों बे लटारि खेलाया फैगौ 2025 मायथाइनि जानुवारि 22 खालाराव बे जानो थांगासिनो दङ आरो लटारिया एभेलेबल जोंनाव दं अनलाइनाव सोरबा लायोबा लानो हागोन आं फन नाम्बार सानैसोनि नाम्बारखौ होनागोन देरहासार इस्लारि एनिथिं एमजे आरो दे सोमदोन बरगयारि आंनि अनलि व्हाट्सएपल' मोनगोन दे व्हाट्सएपल' खालामहरबाव मेसेज खालामहरबानो जाबाय बावहायनो मोनगोन आरोखि एभेलेबल मोनगोन जानो थांगासिनो दङ सोरबाया गोबाङानो सानदोंमोन बन्द जासिगोन होनाय नंला गोबाङानो कुइसन खालामहरदों गोबाङानो सोंहरदों जायफ्रा जोंनाव अनलाइन लाहरनाय ना बिसोरनि रिजाल्टखौ फेसबुकआवनो मोनगोन बिसोर बे रिजाल्टखौ फेसबुकआव मोनजोबगोन गासैबो आरोबाव जाय आंनाव लानाय आं व्हाट्सएपआव स्टेटास होनानै दोनगोन बे मोनसे नाम्बारावहाय थ' लानो हागोन एभेलेबल दं साननैसोनि उनावबा आरो जोबबावसिगोनसो दामा बारा जाहैनो हागौ आरोखि खारन दाखालि जाखिनि दंमोन बियो जोबजोब्बाय दिनै मैया सफैदों देरहानाव दङ ओमफ्राय एनिथिं एमजेनाव दं ओमफ्राय दे सोमदोन बरगयारि ओमफ्राय लोगोसे आंनावबो दं एभेलेबल दं मोनगोन नांगौ बायदि आं बेखौनो एसे फोरमायनो सानदोंमोन आरोखि खारन अनलाइनाव लादोंमोन नालाय गेजेराव गेप्स थादोंमोन बन्द जादोंमोन एसे खिलिमिलि जादोंमोन जोंनिया नङा गुबुन लटारि खेलाया माने ओरैनो माबा खालामो नालाय थगायोबोमोन थगायनाया खेला एकदम जागोनफोर बायदि मोनसे धोरोमनि नामाव बुङो सोरबाया स्कुलनि नामाव बा बायदि रोखोम खालामदोंमोन ओमफ्राय खेलाया ओरै फ्रडल' जायो आरोखि नंखाय प्राइसआनो थाङा दा खिन्थु नैबे सेरेगा फाउन्डेसना टटेलि प्राइस थांजोबगोन आरो जुदि जायाब्ला जाय माने लानानै पेड खालामाखै बिनियावनो जाहैबाय लटारिया अब्लाबो बे खेलाया रि जाफिनगोन बियो आंनि बुंनाय राव नङा बियो कमिटिनि बुंनाय राव ओंखायनो नोंथांमोना जुदि नांगौब्ला कन्टेक्ट होगासिनो दं फन नाम्बार भिडिअ'आ बेल'खिनियानोल'नो সকলো অসমবাসী ৰাইজক বিটিআৰবাসী ৰাইজক মই বড়দিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই বড়দিনে যাতে আমাৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি মিলা প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ যাতে জগাই তোলে তাৰ কাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বিশেষ কথাটো হ'ল কি আমাৰ অসমত যাতে সদায় শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই থাকে সকলো ধৰ্মৰ লোক সহিষ্ণুতাৰে যাতে আমি বসবাস কৰিব পাৰোঁ এইটোকে মই কামনা কৰোঁ গৌৰাং চাৰ্চটো বহুত পুৰণি 1927 চনত স্থাপন হৈছিলে তাতে গৌৰাং মিছনত 1927 চনত সেইটো স্থাপন হৈছিল তাতে পোনপ্ৰথমে মিছনাৰীসকলে আহি অসমীয়া মাধ্যমত স্কুল খুলিছিলে ইয়াৰ পিছত বড়ো মাধ্যম দুটা মাধ্যম কৰা হ'ল আৰু এতিয়া এটা ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল আছে বাইবেল স্কুল আছে এই মিছনত 4টা মানে শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে তো আমি তাত যাওঁ গৌৰাং মিছন নৰ্দাৰ্ণ ইভেঞ্জেলিকেল লুথেৰান চাৰ্চ প্ৰত্যেক বছৰে মই মোৰ ঘৰত যিমান পাৰোঁ
মোৰ সমস্ত আমন্ত্ৰণ মই জনাওঁ চৰকাৰী বিষয়াসকল যিবিলাকৰ লগত আমি ওতঃপ্ৰোতভাৱে আমি কাম কৰোঁ মোৰ পাৰ্টিৰ মানুহ মোৰ শুভাকাংক্ষী যিমান পাৰোঁ মই সিহঁতক আমন্ত্ৰণ জনাওঁ বছৰত এটাই আমাৰ পৰৱ গতিকে সকলোকে নিমন্ত্ৰণ মই জনাবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ সেইমতে এইবাৰো কৰিছোঁ আমাৰ বিশেষকৈ এই অঞ্চলত বড়ো সান্থালী ওৰাং ৰাভা কিছু নেপালী মানুহ খ্ৰীষ্টিয়ান আছে তেওঁলোকে নিজৰ গীৰ্জাৰ কাৰ্যসূচী শেষ হোৱাৰ পিছত মোৰ ঘৰলৈ আহে এইবাৰ মই 26 তাৰিখত লৈছোঁ 25 তাৰিখে যিহেতু পবিত্ৰ বৰদিন নিজৰ গীৰ্জাত কাৰ্যসূচী থাকে গতিকে মই 26 তাৰিখ কৰিছোঁ যোৱা বছৰ মই 25 তাৰিখ সন্ধিয়া কৰিছিলোঁ এইবাৰ 26 তাৰিখত কৰিছোঁ তো সকলোকে মই বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ